Show me loving. I need your loving. 'Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need loving. Me, myself, ain't enough. It's like being a dog to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside along my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do.
Ini truknya. Iya truk ini ya. Mana truk ini nih.
Unit kita nyolar dulu, dan sebelah kita 27 Trans Gladiator, mantap. Dan sebelahnya Almuna Trans Madura. Kita berangkat lagi setelah ngisi solar.
di belakangnya ada tulisan Klaten Bojonegoro. Perbaikan jalan di KM 71 ya.
Iya, emang banyak yang ketipu. Nah, jadi nanti kita turunnya di dekat di stopan Bekasi Timur. Pak, makasih banyak ya, Pak. Siap. Yo, itu ya. Yuk, kasih Pak. Iya. Enggak, Pak. Mantap. Mantap. Terima kasih buat Arsyad Niaga. Mungkin vlognya segitu aja. Mungkin semuanya mantap kecuali satu doang sih paling. Di bagian kacanya aja. Kacanya agak-agak buram makanya videonya agak-agak jelek. Bukan kamera saya yang ini tapi kacanya yang buram aja. Oke? Mungkin segitu aja. Saya udah sampai Bekasi Timur. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Adiefmu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita menuju Bandung.